Nanubabo Kabalen, kamusta kayo po? Ako'y Luis Season, here in Pampanga. Pansin nyo mapaalina? Alina na yan, yaman-yaman ka niyan, mag-swimming. Kini nga doon ini kami keng Chingu Hidden Resort at siya ini keng Arayat. Sulat kay kanitang complete address na abe ko ring pamilya ko. Ini Isa, Chinchin. Kini nga doon ini mag-swimming tamo. Abay nyo kami po. Woo! Go, go! Go, Chin! O ito yung oras ngayon ni Magalas Jess. Tanong pa na ako oning re-ready da pa mo yung pamanganta mo. So habang re-ready da ito, tour da kayo pa mo nung nanula ring amenities ta mo kayo. O ito, atin niya nga duwang swimming pool. Ating panganak, atin muna man pang matwaketo. Yeah. 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 I can see you. Ining swimming pool kay ining gulot ko, apin din bala mong common swimming pool. Actually, timpang metong section kaya tang harap. Apin dito itang bala mong pinaka private villas, mga yan. Private villas. Masanting mo naman kaya ni atin yung stage kaya to. So, pwede lang gawan kayo nila yung kahit kasal, binyag, birthday, 18th birthday, debut, mga yan. Dinandan na kayo mang tour king Kwarto Mi. Yan. Pero ba ito, pansin nyo, yan o, king libutad pala yan. Marangle. At king libutad marangle. Yan. Mas masanting ita, mas mana yun ita. Hanapin Sir Ray. Yan, chuta mong yan kayong babo. Tao. Hining kaya kaming kwarto. Bakit kaya kayo? Ito, may itong yini ka rin kwarto do. Nung mangutang kayo nung magkano lang yung room rates na kayo niya pong entrance mga kanyan. Lawin nyo na mo itang link keng lalam, share kitang link keng lalam para mas naintindihan niya nung siya magkano kayo ni. Mami! Nung mantin no ko man function room or function hall, hindi madugulya rin yan. As far as I know, it can accommodate like 250 person or more. Ito, available yan mo naman kayo ni Apinita ing John Lawrence Hall. Stick. Kita, ini kining gulod ko itang swimming pool na rin pang mga ragul. Kining side naman kayo ni Apinitang pinakabalamong stage da. So, lawin niyo yung Facebook fan page da. Dakal na mo rin mag-celebrate kayo ni kasal, debut, binyag, anniversary, or team building mga yan. Kasi kayong pagkakabalo ko, pwede yung arkilahan ining buong lugar ini nung madagol kayong grupo mga yan. Stig! O ito Kasuelo, may linipat kami ngayon mas maragula lugar para pipanganan na pong ipagkwentuhan mo yan stay. So magpasalamat kami kay Chingu Hidden Resort. Lilipat na no, oray na rin boys na ning wearing Pampanga. Oh, ini ka, nano yung manager ni? Na. Something na. Siyempre, magkain na mangugto na mo rin. Mag-umpisa ta na magluto. Ayan, oh. Ini mami ko. Hi! Nanluluto tam. Nanluluto tam. Barbecue. Barbecue. Chicken barbecue ang pong liempo. Nyama na. O ito, habi miya mo rin ni Sir Neil. Yan. Nung muta ko kayo ni inimpantunan nyo kasi makain ni mabait ito eh. Bibigyan kayo ng discount. Dadagdagan yung mga amenities ninyo. Ma'am Jo, hello. Hello. Si Sir Neil, ayan. Oh. Binigay niya sa amin to. Thank you, Sir Neil. Abe kay Yapong Luis.
ni Apong Luis. Kita naman ni Apong Johnny, ita. Mamiyalong yakan nung kay bilyar. Oh, siya dinadinalan ko okay na. Mga palo ko ka na ako, potang ako. Hindi siya dinalan. Hoy, may santingin panahon doon yung kay Babo. Mera kalaring ulap. Pero lupang yan naman sanang muran. Yan, video tam. Isa. Hi guys, hi guys. Hi guys sa camera. Aray. Sina. Ay siya. Sige, bababa ako. Hindi na ako dati. Sige. Hoy, takabalen, kain na. Magalas 12 na niya, mangugto na kami. Pakit ko pa kaya kayo nung nanong bakal mi. Ne. Lo nyo na. Nasi. Ne. Nasi number 2. Ne. Nasi number 3. Ang gaya pong number 4 yan. Ayun eh. Yan. Pero yung ulam, lo nyo naman. Wow. Siyempre, ating adobo. Ating tamong liempo. Ating tamong chicken barbecue. Ating tamong ning ng tilapia. Kung aslamken, yung magdala ken. Ampong. Woo! Ikaw kami lareni kayong dala, nasa limi lang siya 200. Makanta na! Edit ako mong rice. Kunwari diet. Tara, makanta na. Hi guys! So ito, sobra kaming mag-enjoy kasi initin yung area for kids, mga yan. And then, masanting pa ken. Ayan, ano? Sunset time. Oh, sige, isa. Show them. Wow! Yan na mag-enjoy, Luis na boy guy. Marin din na yung bata ko, pakilala ko lang. Hi! Random bodyguard ng Luis. Tapos natin ni sunset guys, oh. Na. Good morning guys. If you made it this far, salamat po kay Pamantabe. Ito, overnight kami kini matutudla pa rin baby ko. Well, it's a great thing to wake up in a morning such as this. Ito nyo naman po yung view me. Diba? Wow. So serene, so peaceful. Itong feeling na migigising kang at sumarangle. Wow. Kanyamaning feeling. So, salamat kami kay Chingu Hidden Resort for inviting us. For more information po, lagay mi langan po ulit ang details kay caption na yung video ngayon ni. And enjoy tayo po yung summer, lalong-lalo na mas manyaman kin, abeta na rin kay katamang pamilya po rin kaliguran. Thank you so much for being with us. If you do like this video, please give it a thumbs up or share it with your friends. Until our next discovery, my name is Louie. Have a great day and have a great summer.